lumatin roso tate sidi as-salatu tate 10 tate kallu demo panapaja marado padahal wat kutinro idi bengkele aja tuh 5 tes motor tengah salat tuh tengah bani aja tersusai ya kotuli mulit penyamangi padamu rupa tau bukaran nilala bukaran idece tau itu lipakanjaki ninawana aga jancina nadita yang di langit memberikan kemudahan. Nah gitu. Jadi nang kata lomo yang pada rupa tau okolino, wong Allah Ta'ala sebab malaikat nang lomo yang imatu keserimon. Tau dong yang kata tulip pau jaki, tapau decing aku pada tarupa tau maka dawe tau kanja tu kasih. Maka mati na pau jako maka ade salah pareng kali ngamu tu. Pokok na yan ang kanajata tutu ni kisahnya numaka dan numajaya aja na tapau. Ako tisang makada ismaja ko ya ko ya ipako maja makoni tutu ina sama pulukwi tanah ipanca ya tu tanah pa pokok itu tanah ilam agaga na tak dek bau na ya ko itu ni tak mak bau irako ni tak imak bau patamo ko tak imak bau tapi ko kui tanah langsung tak dek sifat na tanah tak pakai tapatak de mana ngijai kong kalat to kui di makiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khalin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil muqashafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah wa bil khusus yang saya hormati dan saya muliakan Bapak pengelola rumah adat beserta seluruh keluarga besar yang saya hormati dan saya muliakan panitia pelaksana peringatan Maulid pada malam hari ini, para tamu undangan dari pejabat pemerintah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para azatis dan azatizah, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta. Ba'asta Muhammadur Rasul basyiran wa nasira. Qauluhul fasad wa hukumul adab.
وسنته الرشد وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصل اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rilalana yawan nyewe ang kaki pada naspasita rupa Allah Ta'ala sidi acara yang narito peringatan maulid Nabi. Istilah memaulu sibawa maulid itu sedikit perbedaan, tapi kadangkala kita istilahkan sama. Jadi aku makadaki peringatan maulid Nabi berarti peringatan kelahiran Rasulullah waktunya. Tapi aku makadaki peringatan maulud Nabi berarti peringatan terhadap Rasulullah orangnya yang lahir di muka bumi. Jadi iperingati apoleangan na nabita alena secara langsung kumakadaki memaulud. Tapi aku makadaki maulid Nabi berarti wa as-sunon ruye jaji atau waktu aja janganna iperingati. Dua-duanya ini diperingati. Iya ko aso aja janganna nabita iperingati toma puasa. Itulah magin atau puasa. So sini apa nabita lahir hari Senin. Yang namoro puasa hari Kamis nasaba ukuro wattunna laistor pahala. Doa di situ dilapor. Jadi ya tuh malaikat Bapak Ibu sekalian tasi sesiminggu malapor. Lagi nalapor ipat donget tak nalapor ibece pure ipigau itu ibadah nalapor sisa seminggu setiap hari Kamis. Jadi pas hari Jumat start hari pertama. Makiro. Jadi ko Kamisi yaitu yang payah puasa ni aso Kamisi nasabak makan jai nareko toma puasa dilapor amala apa makada itu malaikat kulo na pong Allah Ta'ala fulan bin fulan yanu ulaporo ya pahalana ibadana ko sementara mapuasa ukulin. Jadi maki itu apa ya puasa naso Kamis ya namo aso sining nasaba aso sining aso aja jangan nanabita yaitu ampai ang kedua hukum okoro iaro nabita na puasangi aso aja jangan na jadi yai di umat na nabita salasi din na cara kotome macuri nabita tapuasangi aso aja jangan na. Jadi ya ko aso arabato jaji apa sarabaki. Ya ko Kamisi apa sa Kamisi. Cuma kebetulan ko sining itu jaji cip di mani puasa zaman ada dua lolongan. Apa yang sunnah di situ adalah berpuasa pada hari kelahiran. Apa bikinnya arabaina jaji nabita maka Nabi akan puasa hari Rabu. Magai selesai bicarana si bawa tanrana atau syukur kepuang Allah Ta'ala riaso aja jangan nareko na puasanya. Jadi ya Nabi ta syukuri makanya ma puasa. Makanya si tongan na ko to syukuru to ma puasa. Yo pwede ko syukurani mapanreki. Si balik ato. Nenre bola baru syukuran mapanre. Yo ko nabita ko tanda syukuru na mapuasa. Termasuk puasa Asyura 10 Muharram. Magi na puasa nginabita o ko 10 Muharram nasaba Nabi Musa ipasalama. Onrohyo na nabita ipasalama Nabi na puasa sebagai tanda kesyukuran. Jadi ia tumpay ko to syukuru to mapuasa. Yo pwede ko to syukuru to manre. Ano? Tapi salah ga? De. Apa iro ya sange syukuru angka tau syukuru nasaba natambayi ibadana angka tau syukuru nategaiwi pakasibian na ya komeki mega pakasibian ta apan reki apa iya tu tau ipanre patapulo so na patapulo wanina na pacapu ko watana
Jadi ya kui pandai tay sisang 40 hari na pacapuk kuatan. Mega malaikat milau dongangi. Jadi dena maka da marat jiko toma puasa ya pandai. Jadi dia sange tahu syukur mak dupa-dupa mo. Angka tahu syukur maleletong ya kira dewisan. Biasa begitu. Kemudian angka tema napakang kapanitiata. Saya dengan almarhum Profesor siapa namanya? Iya, Mustarifida sempat dipanggil sama beliau ada acara dulu di UNM. Itu bahas tentang sulap apa. Iya, itu. Saya pernah ketemu langsung dengan beliau dan banyak memberikan motivasi. Itu luar biasa. Biasa betul namun roh Amerika, dia beberapa dia sampaikan. Alhamdulillah dari situ banyak saya mencoba masuk ke makna tradisi. Itu sebenarnya adalah beliau yang memotivasi. Maka ada orang yaitu Nasir Cina, pokok Amerika Monroe, tapi angka perkampungan di situ perkampungan orang Cina. Jadi semua tradisi Cina ada di situ. Itulah yang memotivasi beliau sehingga dia membangun rumah adat ini. Jadi situngan na yaitu di OGE luar biasa. Nasabah asal langata tanya tahu biasa pasal langi wali. Tahu pandrita riolo yang mengislamkan para wali dan bukan wali Allah sembarang surya na nabita. Apo na nabita pasal langi tomatot riolo. Makanya itu tomato riolo panrita na reko bicarana tapi ya kerite modele na tania. Yoko makoko mega pa modele na mi panrita. Iya, mega. Jadi iya tomato riolo panrita sipana. Halus bate na mak bicara de nang kana belle na nang kagaga pura nak bereng itanana. De na nalan. Na pura ni nak bere na mo na pasisili ni gaga surat na gaga akta na gaga matray na yan na pura na majama ka de halala ka na to selesai de nang kanalalum iya makokoy ang kasurat na nalalum mo pa makiro jadi iya to tau riolo bicarana kemudian sipakna nala sipakna nabita mas sipak tau panrita pakaiannya biasa-biasa Pak Dara, Pak Galuh, ya kirita aja kagak. Yo pumakoko mega, mas saru berapa songkok na tapi madari majakalan na. Iya, tapi dia tuh kagak kesope dia kagak. Nah, makanya saya kembali tadi mengatakan, maka dia Rudi tahu pandrita Riolo mengajarkan agama dengan keniakutana dan lelena. Ya jiro tau matoy riolo mak guru ko tau pandrite mengaji tudang dari makanan ka tau macok korelo di bolana bawa kaci mak guru dia nama tanrang dia pake mi pada je mak guru pak di setengah hakiki mak guru sempajang nak guru gara-gara iya naro nami ga tau biasa makanjak pahanga ke mana gara-gara iya roh. Tapi dia nang kan diruntuk masih sekolah. Komi bola-bola darah elau. Itu mengajar ilmu hakikat. Jadi dia nampak. Yoko makokoy nampak mana. Tapi tak dengi hakikatnya. Itu yang banyak. Imatandre pak disalah herangi. Tapi tak dengi pak disah hakiki. Saya sering mengatakan. Ia tahu matoy riolokong kenapa usi betul. Ya makokoy kata lu nipau dia namanya betul. Iya. Sama koli-koli ini dia namanya jadi. Kenapa? Nasabah memang ia tuh tahu macawe okopong Allah Ta'ala ya lepak disengang. Namanya ilmu laduni. Milladunna ilma. Angka pak disengang puluh kopong Allah Ta'ala. Napa ni tahu pandrita riolo mapak guru denang ke rumah kada iya hadesa malam hadesa de. Istilah na pake makadani temali. Nah, yan naro istilah pa nilang malam-malam. Di nak kada kapere, di nak kada bid'ah.
Pak Yoko bida naraka capak. Tapi maka day pemali, ya sange pemali, de na wading ang kajana ko mo pigaw. Ina rasa pemali. De na wading. Wadi jadi larangan agama, wadi jadi larangan adat, wadi jadi larangan hikmah, wadi jadi makruh, wadi itu jadi haram. Gitu ampe pemali matingka-tingka tu. Angka to pemali na sama pak disengan ni. De na wadi nganana emak katani kaluku cak di kaluku, aja mau culik mari pemali. Malah sendok mu matu. Padahal deh, ia mikolai puluh cek di kaluku, nah tapi matu kaluku rakok. Nama kira. Tenawa ditudang yang kanguluang kempangan ni matu. Padahal yang kanguluang na teriolo kaci nala, pak buku ang kanguluang, ya ko kaci inah kanyarang inapay lokon na sope, tak barakau kau na din na cucu ijay. Jadi cara nama tamparan untuk supaya pendidikan ya komanasi tahu de nawat dingi pepe oringnya kamatunan kamu melo manre na degaga cocok ni apa orina teh desa ori tanah saja ya tidak ada ikut dua cocok ni dari orin Malaysia tatate nama apa lupa lu dek tu narepa jadi caranya mendidik begitu. Jadi ilmunya dia nawat di makun raya maki tahu tutuk dango pak deng ni. Pak ya dia nak tahu dia lah dengau mata tu mangolok ko batai. Nanya pakaian nate dia lo dega sulara agak pelik lipa. Kong ka makun raya mak dong ko malipa kok di mata tu mangolok ko batai agak pita setan. Ena tu nak ada demo baine demo lakai. Itu nang kata tu dango ko lalang ide nalakai maku itu situ kan pak nang kata lalo nasa kata tu makun rei mapa kasiri-siri itu jadi caranya itu yo ko mako koe ya teng ite macoto aja ibarasa ya untuk berat makanya tapi banyak yang lari ke pesan agama denawat disandre okodo pintu hadis niat pemali masarite ko bolana ko wani hadis niat Pak nang kata masari ngo kebolanan nasari lo saliwang malaikat rahmat akan tinggalkan rumah. Ina tu nak kada dena ule madecengi pak kalinomu gang kapatapula son. Itu ada di kitabnya Imam Sarnudi. Yang kana alelen. Di makir itu ampai nate mana dena wat dia lulu ka wajuji pakewe. Dena wat digatu pakange mak bani saliwang pola pak nonro itu jing ina tu nang kata madari mapat dia arona na langsung mate. Itu jin pakaian. Tapi malia mana tu? Yo pidi makokwai saliwa mana menigat tabu kita tu wajudnya tete apa masa sama bani nasa marah komotu. Padahal itu tidak boleh. Banyak. Denawat dia lulu ka wajuji pakewe, denawat di mak jaka teh jaka polo isina. Ya nang kajakai pake na jaka polo isina na pak balu denule na dicengi pak balu-balu kan. Ya, itu semua ada. Jadi karena dalilnya ya. Jadi itu ilmunya. Makanya depo tamu ke tema ini. Saya ceramah 1 jam. Jadi iro komelo ki macuri salompe madecin na nabita akhlak na nabita akhlakul karimah Rasulullah cik dimo bawa pak tala genak nih biasanya rahmatan bil alamin agak aja tasusaiwi pada tak berupa tau ia nak bawa sifat tala insyaallah selamanya aja tasusaiwi pada tak berupa tau ya iya ko iya na rosukku ni de nagaga na pigaw polisi mondok ni kantor nama tinro namo tantare de to na salay bolano ko maniro matinro ijazah de nagakara-kara na patto iya kode kotulle ni patiro aja mususaiwi pada murupataw ya ko mak bali bola ko aja mususay bali bola suami istri aja mususay lakay mo aja mususay baynemo ay pajaba ko aja mususay rakyat mo rakyat aja mususay pemerintah makon itu pak imam aja tasusay makmungnya makalampi bacaan na cerroko apa dinutu na tetul yang kamu lago padahal kemasan pajak jadi di kulo Allah binabaca iya
makmu aja tersusai imangnya napai teluaya nabaca tuh 5 semen nih dengan naroko no aja iya tahu aja tersusai anak tadi paksakan sesuai keinginan padahal ini kemampuan anak aja tersusai tahu tak sila dah mengkosoki kita piak kalau dilen apa itu lakai aja tersusai bayi tak tersuruh macamnya dapur kasur sumur macamnya zaman na degaga zaman tu dia cai itu pada itu penilik di balanca padahal macigok ni kami nandre iya bayi ini aja tersusai lakai tamakat di ni jampang apa begitu ya kuya narupa ama kampung ni Pak Desa aja tersusai rakyat temaloli masih ngak pajak rakyat aja tuh selesai Pak Desa kata lu ni maloli masih ngak pajak tu limon roki boleh nanti lu makai cukup padahal tu 50 satu ulang-ulang ini kan begitu ya kung kaaga nurus tau ya kuat di Indonesia sona rakyat kung kaaga yurus ya tulis-tulis masusah begitu saja Pak ustaz saja masusah jamaah macara macacau mapak dinutu natai tulis sisil menrek tulis macara mamopi iya jamaah aja tersusah ustaz nak 10 menit macara tulis cengari di jam iya maka itu panitia masigi aja tersusah jamaah aja selesai panitia masigi kau itu Pak ya nanya nanti yulai pajoka insyaallah amat kampungnya pada gak susah mak bali bola ki menrek manu na bali bola tak bola aja ta macai maka ada jambang ko adenge aja tak bisa teh manu ade tabana tak bisa iya ade na to masuk satu kang idi punna maka itu Pak Omar radio ki aja nali wasadan na radio tak lo ko bola na tahu to melo matin roso tate sidi as-salatu tate 10 tate kalau demo panapa marado pada lewat putindro ini bengkele aja tuh 5 tes motor tengah salat tuh tengah bani aja tersusai ya kau tuli mulit penyamangi padamu rupa tau bukaran ilala bukaran idece tau tuli pakanjaki ninawana aga jancina nabita yang di langit memberikan kemudahan nah gitu jadi nang kata lomo yang pada narupa tau kolino wong Allah Ta'ala sebab malaikat nan lomo yang imatu ke surumon maka itu makanya maka dia nabi ya komeko tama suruga masagena lalang mola pada kalau ko mapasa na dia na sofasa miki kata suruga dia tantri dia tak tajang iki pintu na suruga maka dia meka lalok ro meka lalok ini meni bawah pintu na suruga tak buka mana napa ni demo antri demo tajang mapasiteru ni bawah ya na tak buka na lalang ni materu ni di napai antri tay saliwa materu ki di tama talu mina surongi na bita wala ide cetau mateja elokoriko masike ite abasako yo puidi ko masike ite nasa tasa kaparang na chau si selemo tu aja la yolo tani gare in laudong yang katau tulip paujaki tapau decing ko pada tarupa tau maka dawe tau kanja tu kasih maka mate na paujako maka ade salah pareng kali ngamo tu pokok na yan ang kanadya tatuto ni kisahnya numakada numajai aja na tapau ko kisahnya makada ismajako ya ko ya ipapa maja makoni tutu ina sama pulok tanah ipanca je tu tanah pa pokok itu tanah ilam agaga na tak dek bau na ya ko itu ni tatak mabau irakoi ni tatak imabau patamo ko ay tatak imabau tapi ko tanah langsung tak dek sifat na tanay tapake tapatak de mana ngijay kung kalato ko ini makiro jadi wala ide cetau mapeja lokori yang kedua oto ko makasiwir riwatu na mana tinro na tawe asam paja ko riwatu de nagatau mita ko pakanjaki suju ko dulu na pongalatala yang ketiga wajaran inran na tau makinran aja mo podan bali bolata macicil motor idi palepay tulemo oh antarine mangi antarine mangi tama suruga ko makit iro jalan pintas ir namunya ni rotala aja na to mabela maguru makodo makonda
Makanya itu ko gamay paangka. Iya ko tomelo macawi o kupong Allah Ta'ala sampaja. Goncina suruga sampaja. Tapi na rekomelo ki makanja o ko padata rubatau pasidaka. Makito. Iya nangka tau pak namo maga jasi pak na kumabasay to lima kadatote tau kanja. Kita ni gare cale. May pasi pamilihan na pamuba bawa bola kasi. Ina to lima kadate makanja. Padahal patataw tuli natuto ka chana to na ko lalo. Ya Tommy Makoy. Iya. Kanang katauliwa jasi pak na tapiliwa basana pasti yan itu. No, iya na tu ampe makade komeko makanja rampe-rampe na te abas sabawan no. Tapi ya komeko buka pintu na suruga melo ko mencari ko pong Allah Ta'ala sampaja. Apa de gaga ibadah pak makasih yang mana lanro lele kecuali sampaja. Iya puasa wadini menonton. Ini menonton televisi kau tengah puasa. Angka kau tahu mas sampaja menonton televisi dia ada. Dia nasa sampaja ni kau menonton televisi. Ia puasa wadini ia mahaji wadini mahape. Tapi sampajanya dia cocok. Totalitas dia nak di pak dua. Sampajanya metom itu pak degaga pak dua betul kan ya kau makam jasa kai tewa dia palalong. Makanya satu-satunya ibadah yang dijemput langsung Nabi ya langsung limon deh. Nah penidene dampingi ko malaikat. Apa malaikat Jibril itu gangka bilangit ketujuh. Maliwan Nabi teloko sidratil muntaha untuk tadi masa pajangnya dia nulai mendre Jibril. Kalau ratu anak pulau na pani na tupo ngine dia nulai. Na cidi mi pani na Jibril na papiran akapi itu na ceneri lino. Na kalau ratu anak pulau na pani na pakedo na dia nulai selang ronda. Maka Jibril aku maya ma hancur ka ko mendre ka. Maka runi Nabi tadi itu gak dampingi. Ya itu sampajangi ibadah nafsi-nafsi dia itu na cocok ya haji wadi mu suruh tahu ya kong kadita na dia nendur le menre haji kaya sabadal haji tahu pa haji ng puasa makoto dendur le wajah wad di sesele warampara ang kaya sepi dia atau mati na dia na selesai anak tahu di ma puasangi namanya qada puasa ya sakai wad dia palolong kada wajaran wad itu anak tahu wajaran wad di tapi sampajangnya dia na cocok kayaknya wadingnya palalo amang kemaka kanja pada biya babay nebe maka na sampajalo ro kadua may kaya lo galungi patujuh mo cicak wading dia na cocok dia lalan na dia tu ampai makadaka ibadah yang tidak boleh ditinggalkan memang cuma sholat ya ko haji de mo jame tau mampu memang misu ko dia tak mampu aja na tendre ikuncin na ko ciaci na karena ko wajib haji aja tasogi maka dia maka kan papa aku yakin akan nak kewajiban haji aja tasogi dia nak tasogi dia nak naik kewajiban maka sampai kesampaian angka mato apa dia itu nak naik kewajiban sampaja tahu jangan toki maka itu jadi kehidupan kan begitu pak jadi tanggung jawab tak toki angka kewajiban nabi tak ipaturu ngokopong Allah Ta'ala iya narona surongan jadi ya ko ampena na bita sampai ampena na bita orang ni natita aga na perintah korangi pasidaka aga na perintah korangi ampe madecen aga na perintah korangi sempajang lebih kasiratu nasuro akimi sholawatu saka peperintah na koran iya naro akidah iya naro perintah na akhlak na bita sempajang akhlak na sabita koran jadi ko korannya na tabuka kita petunjuk na koran insyaallah salama ni namun dia talamanannya pada itu tuh gak tahu suku itu sampai talo igatung apa dia gak talo tuh suku gimpe mana itu simbol manusia dia tuh gak tahu suku pak angkat tahu rapa songkok nama lo beda na raja lo mak berjama tapi dia gak beli bolanannya masih cocok enggak angkat tahu deh nang tadi runtuk ko masigi tapi mau basa ka ko masumbang tahu tapang ka bantuan na milawi sumbang tetap pang kana dari ka tahu raja lo mak berjama desi senang kena sumbang maka seke iya dia gak tahu tuh pak angkat tahu mak dia gak tahu suku maka laki ustaz siapa namun ustaz gimpe tuh nabi itu tahu pasuku pada angka kesalahan tapi langsung ditegur abbasa wa tawalla anjahu lama itu kan teguran nabi ketika pak iro nabi tadi itu napa ada ini ya ku ini kong kata tahu giling maka ya nabi tadi itu na giling si maputara lo watakale yaitu ampe ditegur padahal tahu buta
Umi Maktum kan tahu buta. Na Umi Maktum mo kilo na bicara si bawah, tutana, nang kapamuka Yahudi pole. Iyaro na bitta giling, lakor pamuka Yahudi, padahal tahu buta na din, na ito. Tapaturun ayat ini, basa watawala. Magay, batina agamay makadad di na ita ko tapi de, jaga perasaannya. Di na bitta ko giling din, nang kalagiling ulo na mako de. Slolo watakali mangolokoro. Ini toyo pwede ha, pangoloyolo mi makot titi. Wah, naita manang. Apalagi makun raya, pak mata na maliwal lawan ring ay de. Makun de. Pak itu kelebihan na makun raya, namo mak kita layolo makor ni tato korban ring. Tu ampai makun raya magalak celeng. Nama gitu. Jadi makanya komelo ki macuri salompe madecena nabita mapamulakin roki maka da pemimpin pasukan nabita na tahu pimpin pasukan milau sarap padahal sifat bicara langsung siba malaikat tapi milau mau pasarang ko anak guru na mega potri di na pemimpin na sahide jago na iko ini bahaya maka itu pemimpin itu harus meminta saran magay nasa baangka aga-aga de mo limitay maga da heba na mitiso pa tapi pakai mo papalati padahal iya ro palati na kumi pasidya guru si mitiso chicha milayamba na marana matiso jago matinjo tapi pakai palati padahal palati na tanya patinjo kene palati na mene pasidya guru ay chicha milay tate ulo na laba ni. Tapi kenapa Mitiso bisa hebat? Karena ada yang dia tidak lihat, orang inilah yang memberitahu. Hanya kita butuh penasehat. Aja cemang kali nggak bicara kok nasa. Aja yang pengajari kak. Ayo nanti tahu makot atau malasan aja. Nah bah iya bahaya. Nah tuh ke ustaz na cemang kali saran, boh bahaya lada. Kau tahu mapak guru na cemang kali nggak bicara, oh bahaya. Yan na may kamakokoy, antentong perlu kita memperingatkan ya. Ito matoy magkalingasaran. Tapi cara ko to matoy o mabicara, aja ni po na kada usala ya tu de. Maca itu nasa maciga toko ha, napay cek de pat jimuan re. Nah itu sih. Tapi itu makanya cara menasihati angka apo na nabita anak na Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pak Yiji itu senna sahabat na Nabi tepa ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Angkat tu gelar-gelar nah Abu Bakar makadaki As-Siddiq. Tahu mapatongan ni. Magi na kada mapatongan nga paalena matapari na dikta waktu na bicara Isra Mi'raj. Makada pole ka Makka malau lisu ya matowan ni ujok ya mato sube urewa. Ya ko tahu deh penasat deh atau kapau-pau nih na siula ya lagi dale kuidapi na diga ala watir pek bicarana nang kapole makiro iya na rona diga to matapa ina Abu Bakar hiyo lo nasan namu ya si napa ya rona napau ko nabit kalau taparito iya na tinigalar As-Siddiq itu si Umar dipanggil dengan sebutan Al-Faruq dari kata Furqan magi na sabani sepalay sa kega halala kega haram. Ya Umar ya konanri agagay na dede bismillah ko igere tapanaluah. Si salami matiwat tanan haram. Napay tamo ko tigarro na naluan. Agagayan re na de na puray waja nisab. Ito ya ampay bakita nga ka man re ko boting. Pak Madari itu keboting maka dabami Pak Indo agasan Pak Bepay ko lay malat catak mo yolo. Maka di itu sampai baki tanga kak manria ku beting apa iya nak kada mo catak mo jolo dena halala ku jual beli kecuali podangi maka da tanggal itu cara aku tanggal asyirati wajah ko indra ngasener ya mi ko maka da catak mo jolo tanya indra yan tu sampai baki tanga kak yak manria ku beting makir Pak Yani mega nasa catak mo jolo. Yan na to ampay kupura di Makoro ay malalupas solo ni.
Kena kita nah baru yang di 50 baru catak mana masana haji anu 50 sabuna selawai injo na ya haji 100 sabu seluruh tu nabut tinggal anak 50 mina bawangah tadi ni baraka deto nako ko sope mo kumero kampung na tu kumero babero pangkat tumako ko kita baru asana kita pas solo ya ko mapak boting ini di matoje masesa di matosesa leta maje to mala sarapo makai soli na jaji matoko lami bamiala nang kamo tu bola tama kalong malam yang tak 20 na juta cica mi cengari napasa tanga bani jaji ele soktay si ko suboy manre tawe dito nang kanita ito licukup ni manre daga to manre cenga ka jiri-jiri mah siya gayaro, 20 na juta, ya kanya tatarongan idi anak tayo ko pure buti na paki mamodala si taumi makareso na wadi madece si wan ni di isolani 20 na juta gara-gara gensi tanaw na way gara na makunray na mali makunray na tumje may galasan na makukoy kunray may galasan pa itiya makadaka ay mapatas sila pag makadai di makunray ya sukuruki na rekupura ki malakay na mo gimpelakay ta sukuruki ang kanatu daripada degan sukuruki makadamano di alakay ko aja mo makadamano pakanja kibawa ni bobona na mainga yan na makanja mo bobona to arone madece yan ito na pacicir kung kamasala makabi din yali mandari tanmi kilo galungi galu makanya tu deh taling makito yan ang makanja mo servis na insyaallah dega susah ini minonroy makuam itu tajagay dia palagi perbandingan makoko 1:8 nang karone pura mabay na ciding katupito na dara dega tawan itu bahaya dia tiga jandai deh itu nak dare dia itu na bahaya lah itu jandai bahaya lah palagi kena yasang hati tama manibako kamara na mapatulang pun apa na patato tongka na napasangi hati na baju ponco masurara ponco na pagoya aku pingin di man ya makanya kelo pada ula agak sana tito awe oh tika iya bahaya terjagai pak itu biasa sandala mininaw tawe ulawan ninaw tawe ya makoko na molak ay ninaw tawe may pangalak tayo itu makoko iya keadaan itu keadaan ini tidak ada batasan nabuka mo HP tawe ang kamasalah iya ini itu gaga pak bu nah iya to na makopa pa naman ang ilala DJ gaga iya pa makadai iya ko malata man ni meron no nga patama isuruga mabelan inatan niya siya paat na nabikta dega yan ang pay amauloki ba ang kamoy pertanggung jawab kamato ko surimon ri kana pura ka Mario na sa bajajian mo iya Abu Lahab lagi pak manasata maranata Abu Lahab ya itu na takbat tiada abil hab manasah au silaka au tamranata gara-gara Mario ni waktu na jaji na bita tanya to kasalang Ario na Mario na sa bajaji na bita jaji we Rio paga ipodang koro pembantu nama kada we jaji ne murid kanja paga kalolo mak anak-anak arwane gertak paga liwa na bebas kak budaknya gara-gara yero ampai setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksaan neraka gara-gara mana setanya selang apalagi di selang maka apa JT tahu nasa maulid bid'ah pamaranaka samanali na mapunay neraka iya ya saya sering istilahnya dari kak mapat diulumi deh pak pendapat makiti kemarin saya dapat kitab buku 50 kesalahan dalam sholat
Aja nang kana 10 mital rukun na sampajangin na 50 kasalahan. Kilo ko marah. Rukun na sampajangin 10 taluni. Mana ka 50 kasalahan? Wace oh namuya ro purema beresal lama jamaah salah to dak tanya na sampajangin itu. Ya sampajangin mapamulai kata bere lah tu beresal lempur mak beresal tanya na sampajang. Maka dapur rumah beresal nasa na 10 rupan na de mina runti desa na Marajaewa angka desa napa 10 rupiah ko to kurang mas sampajang iya minat minabit na rekong kakasi madake kulindro aja nilaga Pak manja gisa dia itu ke Sri Mondri. Ya, tapi aja tuh si taruh kesi. Pada nabita mare Pak mas sampaja mas sandala naludung sandala na apa na ciking yung kisi na sandala na mas sampaja aja tak curi dia ropa iya masigi na nabita kasi ni